uzi ko iki gihugu dufite abagabo bake. Babaye bake nese ubu twese niko dufite abagabo. Zaye mwitiza abagenzi banyu. Ko ari ukwitiza se wakwitiza uwo mugabo ko ari umutirano yaba ari uwawe. Icyifuzo dufite ni ikibazo cy'amazi. Urabona aka gasozi kacu nta mazi dufite. Aha hantu abana bacu bajya kuvoma tubajyayo tukagira ubwoba ko uwo mugezi ubajyana. Ni akavovo tuvomaho. None twagira ngo mudusabire inkunga murebe ko ibyo bitumba birorere. Natwe tubona amazi muri iki gihugu, nitwe ahantu hari dusigaye nta mazi. Nta n'amatara tugira, urabibona ko tubereye aho. Mudusaba iyo nkunga rwose mwamudukoreye. Ikibazo dufite ni icyo. Urabona ko dukennye, nta n'ahantu amafaranga tuyakura. Abenshi turi n'abagore, nta hantu twayakura. Abagabo se abagabo ntabo tugira, harimo abatagira abagabo. Uzi ko iki gihugu dufite abagabo bake. Babaye bake nese ubu twese niko dufite abagabo. Zaye mwitiza abagenzi banyu. Ko ari ukwitiza se wakwitiza uwo mugabo ko ari umutirano yaba ari uwawe.